Ya dona nasabari napati kegiti Allah Ta'ala
niya menjadi pacoba lauri imanan nasabah menjadi bali marajata di asai mundina Allah Ta'ala nari kodena magelo tungka-tungkana maiga warang-warangna mabaraka nasabah napakibunay lauri lalan na puriyo Allah Ta'ala angka wija-wijan na magpuro riyagamay nasabah simata na parejeni magkasibiyan na ko ito singin ko malabik ka sa surah malabik ka ang kaya kasi Allah Ta'ala jadi dewan diri pasara asupurkan ilang niya asabar kami nasabah menjadi kekuatan na ini umasatan niya ang kaya matapot sehingga magkadai ang ribut dapat hikmay narekomay na perasakan niriyasan niya asumiro koni itu waktu tak mapadi ya waktu tak kasiyasi na iya daw kena asupurkan dan niya asabaragani paboleh alabirang dan niya tanda-tanda na narigaw kang asupurugan dan niya asabaragani ingkay ito na lang hadisip na nagita magkalay afdalul fadailu an tusila man kutu'aka wa tu'ati man mana'ak wa tu'ati man mana'aka wa tasbaha an man syatama alabiran na alabiran ni yan ito upasisongkong ito pagkuwi ko muwaring ito pesan ko dan niya madang ni tau magkalay-kalay ko singit ko magmalabigkan sa surah malabigkan kaya kasi pumalatahan jadi ia masukkan ilang niya asabaragan ni menjadi lalang niya segi kekuatan magkalay po Allah Ta'ala dalam na malabig surah Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin sining na tumatapuni nagpulong kinasabarakan ng niya sampalang majapuna po Allah Ta'ala sibawanan ni kausabarai sining tumatapalapigkan sa surah malabigkan kaya masir po malatahan sebagai kesimpulan pada law ni may suguro kisining na pagpinyaman na patulungan ti Pangmalataala dan niya si matag sabarakan ni sining na patcobaan ng Allah Ta'ala yang pinapatulungan kini nasabab kadaya kurangnya inna Allah ma'as sabirin majapuna pang Allah Ta'ala si baway kausabarai sini teman-teman nabigkan saya surah nabigkan kaya kasi pangalataan nulle si pagiraurapi pada tukati kataw bajuma yanan kapulman na suku enan niya sabarai mamuwari ang kakituwi suku nan niya sabarai pangalataan dan niya mamuwari mabarak kaya sa kabago lawi di mana magpapaparo lawi alena ang pagbicara barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa nahaa wa a'lam anna Allah amarakum bi amri badani fihi bi nafsi wa tanami malaikatil musabbihati bi qadsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى